Mama wakwaba aha GCN page so midin de adwoa searching and then the day the kan ya de ehwe me a mesra wona wa subscribe to my channel we are now don sa emia be on so we a notification ene sa ne news de betu bia obenya bi atie anase obenya bi ahwe wo GCN page ha owura Togbe afede ohene wo Volta region na Volta region kuro bi a ekaga na ho enti yina ye enuanom na last week festival bi ekoso wo ho na festival ni din de yam festival na kire se aduane ba na omo ehye ho fa se na be ya ombe bia no na obi abetimi edi aduane ni bi omo kira festival na nya asem keto akra efeyi papapa na last week festival e course no ensem bebre na efima ba trend ya Ghana for ka ho asem na e wo festival na se no owura Togbe afede a oye ohene de ensem bi etudwa na ensem a owura Togbe afede de etudwa no na Daddy Fred a odi ni djuma wo Facebook the announcer newspaper aba out the reply abre owura afede say ensem a okan no oye ohene enye se oye politics bebre na edensem na owura Togbe afede ekanya enam so Daddy Fred abeba no reply ohino kire se akwan bebre enye wo Ghana hanom Ghana fu bebre complain so mo akwan enye na de hospitals nyen enough ensem de ebi course wo festival na sepa na Daddy Fred kire se na owura Togbe afede pa enye Emre kakra besin koya na omanpani dada John Dramani Mahama na oye president wo Ghana hanom no na akwan bebrenyo anan we hu because omanpani dada John Dramani Mahama president no omo di book bi ba out na omo atuni din green book a omo kire se omo niam omo ye nyina wo green book ni mu ampa green book na enyam bebre wo ma eyampa se NDC fo ye bebre nsu wo ma NDC fo anye senye His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ebeye president o share Ghana fo bo bebre wetimi aye bebre na nso na wentimi anya no sa nso na omanpani dada John Dramani Mahama green book no eniem omo kan won bebre na enye na yebeka ya His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ebeye president no ekura obekoto wo so bia no ohene no de adesrede eto Nana Addo nanim se Nana Addo emeye omo kwan emo because ekwan no enye sensemi ebobo bai ewa abra His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo starte anase omudi ni si akondwa se omanpani no to starte se okọ ohim bia complain o de man Nana Addo se ne kwan enye enam so na Ghana fu bebre kasa se na enye ndisi fu no omo chese omo green book no akwan ya wo Ghana ni no omo aye ne ba ne sen na akwan ya mo aye mu fi so 2017 Nana Addo ba so 2017 na 2018 yesi ma mo company se mo akwan na anye ene kire se green book no enya de a akwanya omanpani dada John Dramani Mahama na NDC fo so mo ye no ewom eyampa yebedi ho adanse se Nana Addo so ekoto no ahemfu bebre ye de omo adesrede to Nana Addo nanim se onye omo akwan ema omo na Daddy Fred kire se ye ka president a we yi akwan wo Ghana hanom pa de a yentumi yomanpani His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ni din emfim amanpani fu bebra ba omo aba be ye kwan ba Nana Addo na kwan a wa ye de edoso sin president bia inti no owura Togbe afede asema wo ka no unnim asema wo ka men kasa asem no kra say His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo bai akwan bebre enye ne yenti nsema Daddy Fred de etuja moma ne ba program na se ya moma ne mra program na se na mo si there be moma ne ma mo ba che se Kennedy 15 ya na obepie wo ho sa na mpesa mo kire second de Japan 15 ya na obepre program na se I don't know say ha drink kakra ha drink pa ye enti 15 ya na obepie program na se ebra mo ma invite na waba obeduru ha masem ye different enti I don't know mo share me say wo YouTube wo Facebook na wo share me ese mu nyina ma hu no kore wa asem no sese eboa mu nyina ma hu enya me Daddy Fred na me beka but mu nyina ma hu yenim se ebinom asogro state wa ye modin ebinom yenim se ebinom ye strong NDC we know
ebi no ya adwuma wa NDC aban mu da ebi no ya board chairman bebre wa haida yenim. At the same time Muhammad ye beduru ho de majeje no so se woye angel me boy oye angel omi adwuma emobi anya bi nye wo Ghana omi adwuma ma obi a wo mu state ho nya bi nye enso de oye angel mama no kwa won keka de open no nko Togbe afede so kan sem bebre o se Ghana unemployment aye basa na amanfo nya adwuma anya minim se emze Abraham Muhammad akonya so no ye board chairman wa adwuma bim no economic team no na o ka ho unemployment no sa brede de be no mo ye fa ho sa brede no de ba de no mo ye fa unemployment situation na ekoso wo Ghana ho o kan kire Ghana man sa brede no na o ka NDC for the economic team na onim economics pa yi de ba de no mo ye fa unemployment ho ne kasem no wasi o Ghana first no eche say Ghana ahochere na aba no enye on the on so onye ntum say IMF asema mo kan say Ukraine ne Russia ne COVID problems no on the on say mismanagement na na dia ahochere na aba ono so kan bi mismanagement ebeda wunim sa ahochere all over the world ahochere aba we are seeing na me pese me busa say na political campaign and as na festival just Muhammad na mo ya na project na there be oya na fibia na aden ena akwan ye na ado akwan ya wo ye ne Ghana no Muhammad betena so timi ye bi da there be my been my idea man ya reho pa anti ye ma secretary in 24 hours am for some fra wo munyam 020 na ye fra wa ye nya no wan fa nhye krata no so eno kra ye questionable so wan fa nhye ase enti am for some fra wo munyam make yourself available then answer questions because obi credibility so no muntimi say no obi credibility muntimi say no enti make yourself available na church ne niyam na Ghana fo hu de see ye na amanfo hu enti muntie assistance now no obi ani ho a o chesi Canada Japan out obi ampam na mfiri ho ono ana na wokɔ ni program ena osere kwan se wokɔ ni program ento nchen enya se of the nepe ena ma blast ya grada anti Felix kasa ene de me ame papa wusu bempa akoye bone ma me cabinet no de America no any all of a sudden Felix on kasa Felix ye jini for Felix ye aboa Felix ye kwasea onyame mfa mo nkwasea bone enchemo onyame mfa mo nkwasea bone a common enemy fight onipa amunnim ne da de ye me ya no some of you on social media papa no po mu hu ne da ena ye papa bempa ena daddy bempa ena papa bempa ena mudi gu papa ne ministry abaifo mo pese mo dum nija kujina baby anaka kire me say TB Jakes wo hwa na konfo bi ote Alabama say enti TD Jakes aso boys say yenko konfo ne fie ne nkoko choose your reasoning. It's a test, a temptation or ye nipa into bronsam be sonahwe na say social ne ba ye menu mienu a ye ne yes ye do papa bempa no say ye beko yekoto dwanim utie na ya bom pa ye say wo suro yi asem o ya to ye di odi anim no bronsam pe kwan bi de na ye dwuma eja kasa ma ye papa bempa. You people have none of that. Agrada akramfo agrada widini ade na mone ne nko afi de magya agrada ekufuado afi de ekufuado ba abeka sent ne ze de owusu bempa nkrofo ni na abetan me because omo do owusu bempa chen me ade ntia owusu bempa ye bone omo de omo nka ko so omo do no. Are you people serious? Odo owusu bempa ntia ye bone de awon nka challenge mumu